Asa kau explain khabar sa basa. Pakistan Interior Ministry Mohsin Naqvi is expected to be in Tehran today on continued mediation effort regarding US-Iran peace talks, according to Iranian semi-official Mehr news agency citing an informed source. Yung nga ikimambuha ko na dito matarag Pakistan. Dito matarag sa giyang kaya ko kapumitiran yan. Peter wag yung Pakistan Interior Ministry si Mohsin Naqvi. Naman na niya na expected at tigyan, pakatatanaan na pakauma, si sagyang kaya manan niya na Iran, mipantag si sagyang di ka pamimitira, sagyang kapakapupantag US, nagyang kaya Amerika, ang gulalan ko di ka pangilya si Iko Pistok, according to Iranian semi-official Mehr news agency citing an informed source. Na miyatero pa nagyang kaya, check niya Mehr, yung kaya Mehr news agency, sagyang kaya Pakistan. Why? Man, yan na pakumaro ko na nga Pakistan. Islamabad has emerged in a recent month as a key mediator between the US and Iran during the conflict in the Middle East, playing a leading role in the negotiation temporary ceasefire in April. As Naqvi, Iran and exact status talk between Tehran, Washington is unclear, but staking point likely remain over key issues such as Iran nuclear program and its frozen asset overseas. So sa manin na ay katerwag yung kaya Iran, ayaman na niyan na gitigin na Iran. So miyawnad na di may masada. Sa manin tigin na katatamanan, adi pagayunan si sagyang kaya makambubala na may pantag si sagyang frozen asset. Aya frozen asset agi nga Iran nagisumyatir wa na 120 billion US dollar titulo mala billion oy naginan so pumang ni nagi nga Iran ami bugayr kami ka pera kamyanan napia ka bubu Iran sa bielo niya na 24 bu na depan pangunutaging Amerika o di bu kagiginan na pera kana nakwan Iran. Nakanabop na nan kakakaptiaging Amerika kami mikakalat sa mga pedeng. So gibo ang bugay Amerika sa go signal. Ago sa manetigyan na giyang kaya mipantag sa nuclear program. So sa manen na aya mialo yagyang kaya Pakistan na duway niya di pagayonan. Miya daw na Strait of Hormuz. Kagyang Strait of Hormuz na miya manan yan na miniugagyang kaya Amerika instead miniugang nga Iran instead kabaya Amerika na sa lakaw pagkakapatan sa United Nation na pitero Iran nagya Oman na gito ikuan piya gayonan wala mo mini-implement gusuda with na si sikulas ta reportano na si mini-implementer ang Cebu Sanguta soldo miya ka 24 hours na polo-polo ana miya ka kita barko so ginan so samanan na duwa kung buwa di pagayonan nuclear uranium, why? Agugyan kaya manan yan na asita. Yang kaya piskatan na nga Iran, rakira na pera kira na mapapres. Mohsen Rizi, military advisor to Supreme Leader Ayatollah Mujtaba Khamenei, told CNN in the exclusive interview on Friday that a potential peace deal between the US and Iran hangs in the Trump administration agreeing to release up 24 billion in frozen Iranian assets. So Peter wagyang kaya siya niya Mohsen Rizi, military advisor agyang si Mujtaba Khamenei. Sa manatigin na si matatago tigyan kay Trump. Agyang kaya manan yan na kapakamoyan agyang kaya peace talk agreement. Why? Gulalan sa giyang kaya 24 billion na frozen asset up ko nami. So manen na siya tigin sa limay Trump. The negotiation are at the deadlock. Trump must break this deadlock. Rizi said, adding that the ball is the Trump court. Kauto. Sa manen tigin naging abitira pitira wagyang kaya senior advisor agyang si Mujtaba. Sa manen tigin nasulangon ubitiara na miya pasad. Sama na tigin na Cebu sa 5. Iyakin niya Trump. Why? So tigin sa bula, na iman to nasisigi Trump.
Sagi tigin na 24 billion na mito man san. O di niyang baga na. Da. Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said earlier this week there had been no significant progress in the negotiation with the U.S. over the previous few days despite U.S. Donald Trump asserting that talks are going very well. Peter agyang si Araghchi, a foreign minister. At tigin naging amya kapira gawin na did na development. The development at tigin manan yan na agreement. Di ka bitiara si ko pistok. Da tigin na development contradicts isagyang editor ni Trump manan yan na going very well. Na negative tigagyang si Araghchi. Da tigin na ba development man to. Kanaba tigil gyang na naditero ni Trump sa social media going very well. Nakanabagyanan kay man to tigin na negative. Araghchi said the message between the warning parties continue to be exchanged. An interview an Arab media outlet Al Mayadin shared by Iranian Foreign Minister. On Wednesday, Trump painted a rosy picture of negotiation to end the war, suggesting that the potential advance could happen as soon as So yaman na niya na ditero ni Trump sa social media o yaman na niya na gingatingin nakatidawa na yaman na niya na pupakisipat yan, pupakigda yan siko sa mga tao. Why? So tigyan so gyang ako na di ka tidawa, potential advance could happen as soon as this weekend. So very contradict kasi Trump na din yan itiron sa social media agi tigyan na yaman na niyan na a negotiation to end the war. Nga tigyan kailangan na tigyan na aya pakitula dia na tigyan. Udi na din yan di matero sa yaman na social media na kailangan na mapasadang nga di katidawa, mapasadyo di katidawa. Orian yan, nasala ka ubu yaman na yan na din yan diimbutan. So, kabaliktaran na napitero agyang Iran. So, sisagyang isa kabar. US and Iran trade fire strike in Gulf region, fighting in Lebanon intensifies. So, yapiano tultano to kagyan, agyang ako Bahrain ug yang Kuwait. So sa manen nagiyatigin na Amerika ug yang Iran na disiran di trade fire, disiran na tigin di maka pelebeda sa yamanan yan na beto sisag yang kaya Gulf region, sisag yang kaya manan yan na Middle East, fighting in the Lebanon intensifies. Ug yang kaya panatigin adi ka pakatidawa sisag yang Lebanon na miyakala intensify. The US and Iran exchange strike early Saturday, local time, days after issuing contradictory message about the status of ceasefire discussion. Giyangay ko na Amerika ug yang kaya Iran, na miya kapagitugas Iran sa amanan niyan na mga strike, udi na mga bomba siya tigyan sa giyang kutwa Sabto. Manan niya nagagawi isi. Days after issuing siya sin panatigyan to sa giyang kautuayamanan yan na di hindi ka terwag yang si Trump tanto ati contradictory mbida atigyan so di itero ni Trump agus sumiyaw lawlay man to about status agyang discussion giyang ta pitero akan kagiya si Trump na si sa social media na mapia din yan di teron ugid na so kapupakata na si sa giyang ground oy nasalakaw. Meanwhile, in Lebanon, fighting between Israeli forces and Iran, Hezbollah has intensified despite a ceasefire agreed by the Israeli and Lebanon government. So siron sa Lebanon, napitero yan naman na yan na miyakala tigin na tanto sudisan di katido. What happened in the region? So, Strait of Hormuz, the U.S. intercepted a wave of missile and drone launch by Iran toward the Strait of Hormuz and the Gulf region. America forces to strike coastal surveillance radar site in Iran after shooting down four attack drone. Said U.S. Central Command.
So zero natigan si sagyang nga Strait of Hormuz. The US intercepted a wave of missiles and a drone launched by Iran toward the Strait of Hormuz and the Gulf region. So, Peter wagyang nga Amerika na madaklatigyan sa mga wave, mga lumpukan, ang mga missile. Ipatimba kagyang nga Iran, si isagyang kaya manan yan na mga sondaruwa Amerika san sa ay manan yan nga nakaragatan, agu ipatimba kagyang kaya Iran, sagyang ka na mga padadarpa. So, pagminyan sinagyang Bahrain na ugyang Kuwait. Namiya nga sasalo amya tigyan, so mga emanan yan na kadaklan ko mga missile Iran. American forces also struck coastal surveillance radar site in Iran after shooting down 4 attack drone. So, padsagyang nga panutulag yung atigin na Amerika, na pianimba kaya nagyang kaya coastal surveillance radar site. Sama no to nagyanan so pianimba katigyan na Amerika agyang kana na coastal surveillance sama na niya na san sa kilidaragat. Agyang na mga radar system san na pianimba ko na piamumba ko nagyang kaya manan yan na Amerika. After shooting down 4 attack drone, oriya natigyan o kaya salo ami, kaya timba kami sa agyang kana na mga drone. Ini panimba kagyang kaiyamanan niya na Iran. Said US Command. Peter wagyang kaya US Central Command. Iran had fired several shots as warning near the Strait of Hormuz, which may have been related to the repositioning of US naval vessels in the area, reported the semi-official Mihir News Agency. So, Peter, agyang padsagyang kabar, agyang ko na Iran, na several shoot a warning. Madakal ko no tuwa ini panimbakiran ang mga bomba sagyang kaya marani sa Strait of Hormuz. Giyan ko na yamanan yan na mga warning agyang kaya Iran san sagyang kaya Amerika uway sa nga nakapugubayiran sa nga na Strait of Hormuz. On the may have been related to the giyatigyan na isa anta pa uway. Ang kaya panimba kagyang nga Iran na repositioning of US naval vessel in the area. Aman, yan ang siran makatras. Reported the semi-official Mihir News Agency. Gulf State. Siren were activated early Saturday morning in Kuwait and Bahrain. Kuwait Army said it was responding to missile and drone threat. Gingay ko na yamanan yan na mga siren. Udi na siring. Na miya activate ko na isagyang ko to ayamanan yan na Sabto ko kapipita. Agugyang kaya Bahrain. Peter wagyang kaya Kuwaiti Army said was responding a missile and drone threat. Na yamanan yan na sumia-opsiran kon. Ha? Kuwait Army said it was responding to missile and drone to. Ay manan yan, nasabot sa kuta, kaya sirin nagyang kuto akuan. Ay manan yan, na mga siringiran mo sa Bahrain, na miyag response agyang Bahrain, ay manan yan, pianimbagiran ng kuta mga missile. Gidso kagya. While Bahrain told resident to take shelter, malaki at tiduwa katikate. Nagyang atigin na Bahrain na si sagyang ko tuwa kapsirin. Agyang ko tuwa manan niya na darpa. Sinsya interwa kuwan. Naduto sumya kaorder agyang gobyerno wa Bahrain sa manan niya na tepok kano ko sa udi na sungkano ko mga paksol. Adumang shelter ang kaya kuwan no Bahrain. Siwa era nang kaya kuwan. Siwa era nagyang kaya tunay ni Israel. Bahrain said successfully intercepted and destroyed 3 missiles and several drone launched from Iran. Na oriano kaya paka-announce agyang kaya Iran Bahrain. Si kumadak tawa tepok siran si ko mga shelter. Na yamanan yan na adunggo nuto amya panutula talotiman ang mga missile amya nga sasalo agyang kaya Bahrain. US President Donald Trump said that he's moving very fast with the Iran war, despite his initial stated timeline
of 4 to 6 weeks. I am into 3 months. You know, Vietnam lasted 19 years. I am into my 3rd month.